Siyacela kuhulumeni, umongameli wezwe lonke uCyril Ramaphosa noma ungqongqoshe wezemidlalo uGayton McKenzie noma isilo singenelele kulomdlalo webhola ley'nyawo iNedbank Cup Finals eyobidlalelwa eMoses Mabhida nge-10 May 2025. Abangenelele ngoba thina esithanda ibhola ley'nyawo sikhathazekile ngento eyenzakalayo. Sesiwabonile amaphutha abahleli nabaphathi abahlela lo mdlalo sebayikhulumele bona ukuthi bawenzile amaphutha. Iphutha elokuqala nje engalibala iphutha lokuthi bakhethe istadium esincane ukuthi kuyodlalelwa khona iNedbank Cup Finals. Abanye bangasho ukuthi hayi amadabi ake adlalelwa kwezinye izitadium kodwa zange kwenzeke lutho kubi. Kodwa lena akusiwo nje umdlalo wedabi, lona umdlalo wekhaphu. Ingakho sithi kwenzeke iphutha ukuthi bakhethe iMoses Mabhida. Kodwa iphutha elwadlula onke abahleli bomdlalo nabaphathi bePSL abawenzile ukuthi bathengise amathikithi andlula inani labantu elingangena estadium. Bayakuvuma bona lokho ku-TV bayasho ukuthi hayi kwenzeke iphutha kube ne-system glitch, bathengisa amathikithi andlula inani labantu elivumelekile ukuthi lingangena estadium. Kodwa labo bantu bathi bayababhadala, abanye basazobabhadala. Kodwa nje bakhuluma konke lokho sekusele amalanga amabili ukuthi kuyodlalwa lo mdlalo eMoses Mabhida. Angeke sikhohlwe singabalandeli bebhola into eyenzeka ngo-April 2001 e-Ellis Park Stadium lapho abantu abawu-43 bandlula emhlabeni ngenxa ye-stampede. Kwagcwala kakhulu estadium kodwa la konakala khona kwaqala ukuthi abantu sebayashona, yilapho kwakorwa khona igoli abantu basesengaphandle bangakhona ukungena phakathi e-Ellis Park. Emva kwaloko kwakhethwa ijaji ukuthi ijaji alihlale phansi libukisise, libuze imibuzo kubantu abe bahlela loyo mdlalo, libabuze ukuthi konakalephi. Abantu abaphethe izitadium babizwa, lijaji labhala phasi lathi uma kudlala lamaqembu lawa amabili asho iKaizer Chiefs neOrlando Pirates awadlalele eFNB Stadium, awadlalele ku-stadium esikhulu kuzindlula zonke eNingizimu Afrika, ngoba baningi abalandeli abazofuna ukuzobona amaqembu abo adlala. Yingani abaphathi, yingani abahleli balomdlalo we-Nedbank Finals bakhethe istadium esincane, bashiye iFNB Stadium ekhona ukuthwala 97,000 yabantu? Ngabe bayikhathalela na impilo zabantu bakithi noma bafuna sibone into ebuhlungu eke yasivelela singabalandeli bebhola eNingizimu Afrika? Siyacela Cyril Ramaphosa, siyacela Gayton McKenzie, siyacela kusilo ukuthi naso asingenelele ngoba kuyabonakala ukuthi bahlulekile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela efanele laba abahlela nabaphethe ezemidlalo la eNingizimu Afrika. Ayikwazi ukuthi yenzeke into enjena. Abantu abahlala eKZN bebabuzwa iy'ntatheli ezibuya kuma-TV, ema-radiyweni ney'ntatheli zamaphephandaba zibabuza ukuthi ingabe bawulindele na umdlalo weKaizer Chiefs lapho izobidlala khona neOrlando Pirates eMoses Mabhida. Abahlali, izakhamuzi zase-KZN zathi yebo siwulindele umdlalo kodwa sifa ney'mali zethu emaphaketheni ngoba siyile Shoprite, siyile Checkers, asiwatholanga amathikithi.
abanye bethu bebafole elayinini lase-Shoprite, abanye Checkers, babe basemafonini bafuna kuthenga online. Azange bawathole amathikithi online, azange bawathole amathikithi e-Shoprite nase-Checkers. Kodwa bangazange bawathole nje abahlali nezakhamuzi zase-KZN. Kuthiwa amathikithi aphele within 90 minutes. Kodwa futhi bona abasho njalo bathengise ukundlula amathikithi andlula inani labantu elingangena e-stadium. Yini lento leyo?